Neka Bog upokoji duše vitezova Vučjega Dola, Nikole I. Petrovića, car junaka i sve druge vitezove i Vučjega Dola i svih onih bitaka za krst časnu i slobodu zlatnu od vremena velikomučenika kosovskoga Lazara. A nama, njihovim potomcima, neka podari razuma, mudrosti, znanja, hrabrosti, da se uspinjemo otvarajući vrata nebeska, kao danas vrata ovoga svetoga hrama. Zato je Bog došao na zemlju da nas oslobodi od svake tiranije, pa i od tiranije Mehmed Fatimske, od tiranije NATO paktovske, od tiranije zločinačke 20. vijeka. Bilo da se radi o tiraniji koja je obogotvorila rasu i tlo, ili obogotvorila klasu i bezbožnu svoju ideologiju. Svjedoci toga jesu i ovi koji su ovdje život svoj žrtvovali za vjeru i otačanstvo, za krst časni i za slobodu zlatnu. Kažu ti sadašnji koji su po dopuštenju Božijem preuzeli stolicu Svetog Petra i kralja Nikole. Kažu oni da je također Srpska pravoslavna crkva uništila takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ona crkva koja je ovdje oblikovala biće ovoga naroda Crne Gore, koja je kičmena moždina Crne Gore, koja je rodila i stvorila Crnu Goru. Ta crkva je bila, ostala i bit će duša Crne Gore i ne samo Crne Gore, zajedno sa sveukupnom jednom svetom sabornom i apostolskom crkvom Hristovom rašireno po čitavoj vaseljeni. To je ona crkva koja je nadahnula i knjaza Nikolu i one koji su ovdje branili svoj obraz, svoju slobodu, koji su branili istinu Božju o čovjeku, koji se branili od tiranije. Ako je sadašnja vlast u Crnoj Gori nasljednik te i takve tiranije, onda ta Crna Gora nije moja Crna Gora. Sad je zovu Montenegro. Vražije leglo. Vladika Amfilohije je istakao i da nije sloboda borba na zemlji kojom se ne pobjeđuje smrt i koja ubija dušu i tijelo i koja lišava čovjeka vječnog i neprolaznog dostojanstva. Ako je Crna Gora ono što je grupa razbojnika, bezbožnika, revolucionara rodila u Jajcu, Brozovom, i pretvorila je u Filžan Avnojevsku Crnu Goru. Ne, to nije Crna Gora Vučjega Dola, Crna Gora Krusa i drugih svetih mjesta gdje brane njen obraz i gdje je ona stvarana. Ako je Crna Gora ona koja se odrekla Kosova i Metohije, Crna Gora je koja je pljunula na kralja i gospodara Nikolu I i na mučeničku krv, oni koji su oslobađali 912. i 13. Crnu Goru, Kosovo i Metohiju. Ako je to Crna Gora, to nije Crna Gora, ni moja, ni mojih predaka, niti mojih potomaka.
Crna Gora, koja se odrekla Kosova i Metohije, ona je pljunula na svoje dostojanstvo. Pljunula je na samu sebe, prije svega. Odrekla se, izdala samu sebe. Izdala Vučido. Izdala oslobodioce Kosova i Metohije. Zato onda nije čudo što ona danas ima za svoju himnu nezavisne Crne Gore, koja je prvi put pjevana 20. aprila 1944. godine u Staroj Gradiški, kada je prokleti Sekula Drljević, koji je stvarao takvu nezavisnu Crnu Goru, fašističku, na Petrov dan. Stvarao je na Petrov dan 12. jula, kada je tamo, pobivši prvo sve birane Crnogorce, zajedno sa ustašama, na Lijevča polju, u Staroj Gradiški, u Savi, u Jasenovcu, pa proglasivši nesrećne Crnogorce za svoju vojsku nezavisne Crne Gore, prvi put zapevao svoju himnu Oj svijetla majska zoro, Crna Gora majska zora, narodna pjesma o junaštva svijetla zoro. Tako se pjevala ta Crna Gora, ja sam je tako pjesma i u djetinjstvu. Ako je dakle to Crna Gora koja pjeva tu himnu, izdajničku, Sekula Drljevićku, koja je utemeljena na bratoubistvu, ako je Crna Gora ona koja je krvlju bratskom zalila mošti svetoga Vasilija Ostroškoga, oktobra mjeseca 1943. godine, nastavljajući to bratoubistvo sa diobama nezapamćenim u istoriji Crne Gore. Ova Crna Gora, takva Crna Gora nezavisna, ona se temelji na bratoubistvu, na diobama kojima smo skloni bili i u vrijeme Svetog Petra u krvnim osvetama i kasnije. Ali nikada te diobe nisu otišle tako duboko i tako daleko koliko su otišle danas u ime ove i ovakve nezavisne Crne Gore.